Hello, mwiriwe mwese. Ikaze kuri channel yacu Isanzure 250 TV ntuzajya dusanga. Uyu mwumva ni MC Stranger. Ngiye kujya mbagezaho amakuru meza yizewe, amakuru yarinda ubuzima bwawe. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro, amakuru turagenda dukora ku mpande zose, ariko icy'ingenzi uze gukurikira ikiganiro kandi ukirangize. Ikiganiro kirimo ibintu byinshi byarinda ubuzima bwawe. Uyu munsi mbafitiye agashya. Nyamuneka ntuze kuba utari kuri Isanzure 250 TV, kandi wibuke kwinjira na like, ukore subscribe ndetse na share, kandi ugishyiraho na comment kugira ngo tujye tumenya ko ibiganiro byacu mwabikunze. Nyamuneka uyu munsi birakaze. Mu Rwanda ibintu byakomeye. Ibintu birakomeye, ntimubona mbiseka. Ibintu birakomeye nyamuneka. Birakomeye. Urubyiruko, abakuru n'abato, cyane cyane abantu banywa agacupa. Reka nze mbaha amakuru. Aya makuru araza kurinda ubuzima bwanyu, araza gutuma umenya uko witwara. Abantu banywa agacupa, abantu banywa agafanta, abantu banywa izisembuye, abashyitsi bagusura mu rugo, iki kintu ngiye kukubwira muntu wanjye wirinde kuko birakaze. Bari bavuze ngo mu Rwanda ibintu birakomeye, ubwo ni mu ntara zose n'ahantu hose, ariko abantu benshi ntabwo bazi iki kintu. Iki kintu ngiye kubabwira rero mucyitondere. Nabazaniye hano agashya. Dore aya ni amazi, iki ni ikirahure. Ndaje ndabereka mu kanya, ndaje mbereka ukuntu hari ukuntu ushobora, dore aka ngaka bakita supaguro. Iyi ni supaguro. Murabibona neza? Iyi ni supaguro. Mutegereze gato ndaje mbereka. Iyi supaguro, iyi ngiyi ubona, iyi supaguro, iyi ngiyi ihisha ibintu byinshi. Icyo kiganiro tugiye gukora ikiganiro kijyanye n'ibya supaguro no ku buzima bw'umuntu. Ese bihurira he? Mbese kuri bya ndi twarimo tuvuga ngo ibintu birakomeye, turabihuza gute na supaguro ndetse n'aya mazi nabazaniye? Unagombye kuba nzanye agasembuye kugira ngo mubibone neza, ariko je ntabwo nkanywa, ntabwo je mfata agasembuye, ariko ikiganiro tuza gukora buri muntu wese araza kwibonamo, araza kumenya no ku mazi bishoboka, ndetse no kuri fanta no ku bindi bintu byose binywebwa. Abantu rero mukunda kunywa ibintu ugasoma ku kirahure, reka dutangire. Supaguro rero iri gukora akazi. Buriya supaguro ushobora kwakira umushyitsi mu rugo, wakwibagirwa ikintu mu nzu gato, wasubirayo ukisangira urusororo. Ibintu rero bikorwa bite? Ibintu bimeze bite ko abantu benshi batabizi? Ujya kumva uri gutaka mu nda, ukagira gutyo ukigaragura. Bantu banjye, iki kiganiro ugisangiza abantu benshi, kandi uraza kuba utabaye ubuzima bw'abantu. Uraza kuba utabaye ubuzima bw'abantu benshi. Mbisubiremo, uraza kuba utabaye ubuzima bw'abantu benshi. Abantu batabizi nibo benshi. Dore umushyitsi agize gutya, aragusuye mu rugo, uramwakiriye, uramubwiye karibu, umusukiye agafanta, ushyize mu kirahure, nawe ushyize mu kindi, wibagiwe akantu gatoya. Twagiye. Katwigendere, ntabwo turi butinde uyu munsi, ntabwo turi butinde. Hano tubafitiye amazi, hano tukabagirira n'akantu bita supaguro. Iyi supaguro ntabwo uburozi ntabwo bugihenze. Ntabwo umuntu akigushakisha ngo urajya gutanga amafaranga ngo arakugendera. Kera mu Kinyarwanda ngo nzakugirayo. Oya, ntawe ukigira hajya. Abantu turahagaze. Turi seriye. Niba ushaka kurinda ubuzima bwawe, niba ushaka kugira ngo ubeho, irinde. Niba ukunda agacupa ukajya mu kabari, icupa ryawe rigendane. Iyi ni impanuro ndi kubahanura, sibyo? Bajya bavuga ngo urushishi rw'ahantu inzovu bitangana. Waba uri mukuru, waba uri mutoya, yumva.
wowe uri kunyumva nkurikiye uneze amatwi iki kiganiro cyumve ukirangize. Niba ugiye mu kabari ukavuga ngo ngiye gufata icyo kunywa, menya ngo icupa ryanjye ndarigendana cyangwa ikirahure, ariko abantu benshi bari gucika ku birahuri. Ntabwo ngiye kuvuga ku bijyanye na Heineken iri mu kazi. Heineken irangura ikweranje abantu. Abantu muri kunyumva ngo mugiye kuntera amabuye Heineken ntabwo ari njye wayizanye, hari ukuntu nabibonye. Hari ukuntu abantu biri gukemura utubazo tumwe na tumwe. Nujya mu kabari ahubwo Fazari ifatira Heineken nawe ariyo winywera, hanyuma ntiwirirwe usuka mu kirahure. Nabonye ntabwo bari gukenera. Hanyuma rero twagiye. Iyi ngiyi nabanje kubabwira ngo iyi ngiyi ni Supaguro. Hanyuma aya ngayo muri kubona ni amazi, ariko nagombye kuba nazanye ubundi abantu bari kunywa nk'akarikeri, buriya rikeri buriya rikeri kuri ino sisiteme iri mu kazi, ni iri mu kazi cyane, ariko reka dukoresha amazi kuko ariyo twabonye hafi. Mbo twagiye. Ubu ni ukuvuga ngo Supaguro ko musanzwe muyizi, ubundi Supaguro irafata uyisuka ku ntoki gute washaka kuzifungura bikanga. Supaguro ubu nshyize hano ku ntebe nkasukaho nkafata nkashyiraho urutoki kurukuraho byaba ingorane, ariko ku bijyanye n'ibinyobwa ntabwo ari uko bimeze. Ku bijyanye n'ibintu umuntu anywa wasanga no mu buryo hari ukuntu bimeze, ariko mu biryo byo ntabwo ndabimenya. Gusa nagiye nkora ubushakashatsi ku bijyanye n'ibyo kunywa. Supaguro igitonyanga cyayo kimwe cyonyine gishobora kukuraza urusororo. Gishobora kukuraza urusororo cyangwa n'ahandi hantu waba wa twese, ahantu umuntu ajya ntamenye ibyo ari byo. Hariya ujyayo ntumenya ngo mbeze bite, nta n'urajyayo ngo ahindukire ngo atubwire ngo nabonye ari, wazatubwire ati nabonye ari danje. Reka ugiye wese ntagaruka, nuko bimeze. Aho kugira ngo n'ujye ahantu utazagaruka, kugira ngo nk'uha amakuru yizewe hanyuma arinde ubuzima bwawe. Twagiye. Agatonyanga ka Supaguro ubu ugafite gutya Supaguro, wenda uri kumwe n'umuntu uragiye ahise atonyanzamo akantu. Cameraman, agatonyanga uri kukabona? Agatonyanga kamwe aka konyine. Agatonyanga tugashyize mu mazi. Amazi yo hano arakonja, biragaragara arakonja bihita bigira, ariko iyo ari cyo kunywa gahita kirukamo. Kandi n'ubu urabona uramutse unywe ntabwo wamenya ko hari agatonyanga kagiyemo. Ubu tuvugana uraje wenda ni icupa, urabona hari amacupa y'icyatsi kibisi, hari amacupa y'umukara, hari igihe aba ari ji, hari igihe ari oranje, ari sitoro, ari Coca-Cola, ari iki. Ni ukuvuga ngo ntabwo biba bigaragara nk'uko nguko uri kubona cameraman abikwereka mu mazi. Wowe uraje uragotomeye, iyo ugotomeye ntabwo kumva. N'ubu ngubu hano cameraman agize ntabwo tuno tuntu ntabwo tubona. Hari ahantu hari agatonyanga kamwe gasa nk'akagaragara, ariko kaba kari hehe mu mazi, ntabwo usoma ngo ukumve, kaba kabaye n'akamazi. Wowe cyangwa kabaye icyo kunywa icyo ari cyo cyose uri kunywa. Warangiza ukaza, ni ibisanzwe nk'ubu ngubu ntabwo ari inzoga, ntushobora kubyumva na fanta. Warangiza ugahita usoma. Nasomaho kandi ni kugira. Hanyuma ubwo iyo umaze kunywa uko kakagiye, ngiye kugakuramo hano agatonyanga nkafate, hanyuma urebe ibikubaho. Bantu banje munkurikiranye, irinde kuko ibintu birakaze. Supaguro yakujyana waba wa twese utazi uburyo ugiyemo, yagucisha inzira za bugufi. Wacu zapanya kabisa. Ahubwo reka mbereka. Twagiye. Aka gatonyanga karimo, reba iminota kamazemo. Nta kintu na kimwe ntacyo karafata, kari hejuru kameze nk'ibaba riri kugenda mu muyaga. Yego. Noneho kugira ngo urebe ibintu bizakubaho igihe umuntu azaba ashyizemo aka kantu gato kandi utamenye, utabizi, reka nkafate nkakuremo urebe ibiba. Nta kintu karaba kubera ko kari mu mazi. Dore kageze hano gahise gafata mu mazi, kari kazima. Cameraman ihangane, ndaza kongera ngire kugira ngo baberebe neza.
hano aka gatonyanga nta kintu karaba ka supaguru, mu mazi nta kintu karaba, no mu cyo kunywa niko kaba kameze, noneho mu cyo kunywa nta muhumuro, nta kintu wumva, kandi kaba ari agatonyanga kamwe. Noneho ninza ugakozaho ikintu, dore ngaka karumye, yego bayibonye mu mazi kari kareremba hejuru, none dore ku ntoki karaje gahita kagira gute gafata. Iyo kagiye mu mazi ntacyo kaba, n'ubu tuvugana hano harimo utundi, dore ngaka karaje birangiye gahita gafata, hano karafashe, na hano ku ntoki zanjye ubonaga ko kabanye, dore ku ntoki zanjye urabibona, mu mazi ntacyo kabaye. Reka nongere mbisubiremo, nyamuneka ubuzima bwanyu mujye mukurikirana ibiganiro byanjye, bizatuma murama ku isi. Nubwo umuntu wese azapfa, ariko ntabwo aho kugira ngo wiyahure wazarindira bakakwahura. Niko bimeze. Urabona hano ncujemo agatonyanga, ndagira mbibereke neza, hatagira umuntu uzagira ikibazo akavuga ngo MC Stranger sinamubwiye. Igitonyanga hano kiri mu mazi, kiri kureremba hejuru. Nukuvuga ngo supaguru igeze mu cyo kunywa nta kiba, ikagutegereza tu paka ikutwara ubuzima. Ari umuntu ashatse kugira icyo agukorera, urabeho. Abantu ntabwo bigeze babimenya mbere, wasanga hari umuntu wagize gutyo arayizira, kandi anajya mbereka ko uburozi bubaho. Uburozi ni ibisanzwe. Reka dutegereze gatoya. Hano supaguru nyishyizemo hano, mwabibonye imaze iminota myinshi. Umuntu turenda gushira, harabura nk'amasegonda ngahe kugira ngo umuntu ushire. Niyo yamaramo amasaha 5 ku kintu kijyanye n'amazi cyangwa icyo kunywa icyo cyose, nta kiba. Irakomeza ikarindira, ikavuga ati ndindire mfate ku mubiri. Iyo umaze kuyisoma mu muhogo ihaca yemye, ihaciguruka rwose, kuko urasoma ikagenda. Ya minota iyo igeze, iminota runaka, cyangwa ikagera ahantu hashyushye, nk'uko ifata ku mubiri w'umuntu. Murabizi ibiwubaho inyuma, umubiri w'umuntu ugira ubwirinzi bw'ubushyuhe, ku buryo niyo wakonje ubasha kwinjiza ubushyuhe mu mubiri nta kibazo ufite. Niyo mpamvu supaguru yacu iri mu kazi, hano tuyibona ikiri nzima, hano ntabwo irapfa, kuko nta hantu irafata, iri balance. Hano wanywa rwose, hanyuma igahita igera mu bura. Rero sasa imanuka mu maboko yemye, igahita igera mu bura, igahita ibufata, igahita ibuzinga, igafata ubura, igahita igenda ikabanaho. Utangira guhumeka insigane, umwuka ukabura mu bihaha, ntabwo warara. Ni kwa kundi umuntu ataha ngo yari yasinze, kwa kundi umuntu mwamuri kumwe mu kanya gato akakubwira ati umuntu ati muze mujye kureba ibyabaye, mukazingazinga mukajya kujyana abo twese. Bantu banjye, iki kiganiro nagikoze kugira ngo mwirinde, mumenye ibiri kuba, amakuru yizewe, amakuru menshi, amakuru yarinda ubuzima bwawe, amakuru y'ibyamamare, ibintu byose uzajya ubisanga kuri Isanzure 250 TV. Supaguru yacu dore ngiyi iracyategereje, ubirindiriye ko nsomaho. Narakumenye. Mu kigande baravuga ngo nakudegede. Nshobora kukunywa. Dore ngiyi biracyategereje, ubiri hano iri maso, iravuga ati nanjye ndindire. Ariko jewe ntabwo ndi bwisomeho, ubwo abo nabwiye mwumvishe n'ikiganiro turinda kugicumbikisha hanga, ariko reka nze mbereke ko igomba kumara iminota myinshi. Dore ngiyi irimo hano, ni mu mazi, mu kirahure mwe muri kuyibona, ariko ari icyo kunywa, ari ziriya ziriya nzoga munywa ngo ni amarikeri. Ntabwo ino nzoga, ntabwo iyi supaguru ntabwo uyibona, iragenda ikivanga nayo neza, noneho ihumura nka alcohol. Urihumuriza ugahita wumva na alcohol, ari nk'umuntu uri kunywa nka konyage, ahita yumva
ahita yumva ari agacupa n'undi ari umuntu unywa ikintu cyose kirimo umwuka uhumura, abanywa citro, abanywa coca-cola, n'ubundi ntacyo wumva wowe urinywera tu. Supago yacu ngiyi iri mu kazi kose, yorohereje abantu navuga ngo b'abagome, yaraborohereje ntabwo bakirwa bajya kure. Ubu yarindiriye sasa, reka tuyarure, reka tuvuge ngo ko nyinyweye ikagera mu nda, ndayinyweye urebe, ndanyweye igeze mu nda ndanyweye igeze mu nda, reba kundi bana. Ubu tuvugana hano ni kumara ifasha, ndayinyweye iragiye igeze mu nda, isifata hehe kumara. Abaganga iyo batamenya ibyo ari byo ako kanya iminsi yawe birangiriye aho ngaho, kugira ngo urabona ukuntu yafashe ku mubiri. Ibibazo umuganga arimo guhandura ku burada. Bantu banjye rero ikiganiro ngicumbikirije aha ngaha, ariko ndagira ngo mbabwire ngo imenye nutarinda ubuzima bwawe nta muntu uzabukurindira. Kora like, ukore share, ukore subscribe kuri channel yacu, hanyuma tujye tukugezaho ibiganiro by'iminota mike kandi byiza byanda ubuzima bwawe. Nakagaruka, ciao ciao.